Kugira hari Dr. Nelson Wandera uri kurokora endwara zirikura kakwata ahambara Regional Referral Hospital nagira ngo enamba y'abarwaire ba monkeypox beyongiire hati biine abantu 39 bari kuteekateekwaho kandi abantu 22 nibo barwire ekirikwerarikiriza na munonga obu turiyo nitwirira omu biro bikuru. Twatandika n'abalwadde babiri naye kati tukoze ku balwadde 22 abalina buno obulwadde naye ba suspects babadde abantu 39. Obwahati abashaija nibo bakirizeho kukwatwa endwara egi aho abashaija barikwingana 16 n'abakazi 6 kandi abakazi abari aha risk y'okukwatwa endwara egi n'abakutunda akaboozi. Obulwadde businze kukwata basajja tukoze ku basajja 16 abalina buno obulwadde then tukola n'abakyala 6 abafunye obulwadde bwa mpox buno. Obulwadde buno bukyaliwo nnyo mu bantu ate kirabika mu mbaala muno bweyongedde okukwata nnyo abantu kubanga nti tulaba enamba y'abantu ejja wano nga yeeyongera buli lunaku. Dr. Nelson yayihananziza abantu kureka kuza omu irwariro bareeba obubonero nk'oruhere omushwija n'ebindi okureka kujanjabwa. Nkuba omulanga eri abantu nti kasita osanga nti ofunye rush ekyali ku face ekyali ku mikono jangu mu ddwaliro tukugyawo ka sample tujjako sample ne tugitwala ne tugikebera notandika eddagala ng'obulwadde tebunatambula nnyo. Yateerera abantu omuranga turikuza omu biro bikuru okwerinda okukwata n'omu ngaro emyanya erimu abantu bingi otiireho n'okuteerana n'abantu batarikumanya amagara gaabo kugeemereire. Tugenda mu nnaku enkulu zisemberedde abantu batambula nnyo obulwadde bubadde businze nnyo mu Uganda budde businze nnyo Kampala, Wakiso, Nakasongola ne Mayuge naye kati ennaku zino abantu batambula nnyo so nkubira omulanga abantu b'embaala nti mubeere begendereza nnyo amanca gye batambula obulwadde bukomye okutambula. Olivia Kamsime abwa Sky Television ag'Enshonga omuri Mbaara.